Mangkar mo nomor 40 ni ngastet ya Pak. Berarti si umur 40. Ya lebih lah. Umur 40. Cak boleh sekat Pak. Si, kira-kira nomor betul belas apa? Jauh mata parta jedai. Arab pengode ya. Sekat muslim kawan. Wah, sekat. Pak bolo ni sangat stete. Waman balagal arba'in walam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Siapa orang yang dapat umur 40 bagi kebagusna tak lompat ke cubaan na bagi benyaan ke cubaan na tembang kebagusna falyatajahhaz ilan nar, siap semasuk neraka. Cina maknang tenang yapsi jagon siap berdesi burung malaikat siap terburung semasuk neraka tertolong semasuk suar Pak Bolo mangga nomor 40 ini kepikir namun harus lebih banyak kepada anak, bukan untuk kepentingan pribadi. Mangga orang yang laki bini ini kebi Allah Ta'ala ibri 2 lem beni lem takol kastol ibri 2 lem meletak bela. Lem pertamanya mana merek mawaddah, lem keduanya mana merek rahmah. Japon Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa mawaddah itu? Mahiyal mawaddah? Al mawaddah hiyal jima'. Apolong tedung ban sibini. Wa mar rahmah? Ar rahmah hiya anak. Jadi rahmah ni ka anak, al aulad, al abna, anak. Jadi ni ka bararabu 2 ni lemah. Lumah bisa lem ke muslim. Sepat tak sempat nambian ko tu apolong. Sebut sibuk nak apolong. Bian sibuk apolong. Makilah tak ada remah apolong. Mana benda terjadi komunikasi karena kadang kita kalau terlalu formal, along polong ni berdua ben bini kadang tak bisa. Kadang tu dedungan. Perpanan nogro le solo-solo dedungan senika. Dek rem maro kacong masih apa kan masih. Cak rengi pentan aku laku binin sibuk dari atana. Kacong apa kena? Betah ke nikah. Tak tahu cak ring repot. Tak bisa. Lemari repot sebini, lemari mandi, mari sasa, pasal laki konca. Nggih, dah rem jangan sekedar. Oh, kelak tak ngidi ngaki. Setiap benda tak bisa. Mula pada tedung kan setong tujuan apa? Ngida. Dan titik-titik lah. Wes banyak punya anak-anak ini. Lah off the record. Emban roak lagi yo. Ngapa? Sihat. Ada lepas dari alam bok. Okey. Jadi lepas dekat tondu, lepas dening bental pada ngocak. Gelap mbian bentan apa? Kacong jana apa kan? Ben serah, benanon. Istihara pun lujak ban soromban. Ba amimpi menengko ye. Arapa? Kok mulai odi rang-rang sampe mimpi. Mada ye sekut tempat absaab. Pola cabis boy tak ye kaki Anwar ya. Pola cabis pakai Anwar ada bu. Telur eki. Eki ya. Rabu mari telur are nyambi beras Pak. Bentel lora. Apa kira kan istihara tak berak mak lapor tampian. Bedetuan jadi penibah ngerok. Ngerok tak kira mimpi je. Akhir ada. Ketiba apa dia mimpi? Alhamdulillah mimpi nak. Ongke ke anda? Pak potong. Umumnya alhamdulillah kiai. Bagian luar ada bu, elok kini ke malam pertama. Jadi ngaki malam kedua. Ketiba apa kiai malam kedua? Ongke boleh? Ongke ke agama kiai? Gunung. Gunung. Ketiba apa kiai? Dah kini ko pak toron na niko. Pak bude cora.
Aing berning ya, oh berning. Ah, maafan. Malam ketiga kiai, le ni kau boleh bah tak mempes agak. Wai kawala agak kacong ya mimpen kiai jong, boh maafan gini kawan. Me temu jong, ija gula la terro magi istihara wai. Gula la terro magi istihara wai, tebang gula stres, tore pon ni kau.